Erizoba amashomero 15 agakozere ryo mbigezo by'Icyamushanju ahaba umwaka gw'2025 agaramuka kuba primary school mu Kizoba, Kashozi, Cyamuhunga Central, Cyanyakatura primary school, Mwengura hamwe n'aganda atana gakozere kubi gahebwa science kits kurwa mu kitongore cy'ebyobwegese n'emizano nko muringo gumwe gwo kubahwera kutungura ebyobwegese mu mashomero gabo. Kits amashomero 20 kandi kuri territoire twagendereho kabiri instructions from the Ministry of Education kugira ngo amashomero 15 go kubanza nago gakozere ryo MPRE y'Enkumi zarkuranzi hari because amahanga nka South Korea, amahanga nka Malaysia, amahanga nka Singapore, amahanga nka China gakiza gatunguka abo kwenyengeza ebintu bya science tari hihangero kubasa kutunguka retine ekintu cha science. Bamumba kozere batunga science kits seze bayereka amashemerwa kandi bashabwe kugumana batizaho n'amashomero agatatunga. Twenga kava primary school tubire twine challenge yo kubura instructional materials much as we have been performing to that level. Konka science kits twatunga tuzakongera kwimprovinga ahabwo kuba ebire challenge ya instructional materials. Secondary bakatandika onshomesensia iyo kugira ngo chone cyo wakore ureke ngo nokoze semikono hands on skills. Hati ntumanje manisa ngo abana ba primary kuba kutunga ebintezi kits sezezi nza kubatebekanisa nza gukora umusinje kugira ngo umwana kiyagende secondary naza kuba yamanyirire ebintu bya science. Aba bashabwa gukora kits sezije ahabwo kongera ha muhendo ogwa abana kushikaje. Icyo kubanza cyabyonaga gatarakozereje batunga kits nitegateka ngo bashimereye ku improvinga results zabo mu rundo kandi n'abatwireno bakora ki hati ni matwa za kwexeringa hati ntandika kwihayo max nongi. Government policies want to enhance sciences in schools. Omukoro gwo kwayo kits sezi gwakorerwa hambuga nkuru za district ya Busheni kandi bakuru b'amashomero babereka ko bose reno bateganisibwa kinji ngo bitato bafuna kits sezi nezija kubahwera cyango gasha kwa Onesimus Ndianabo.